Idemo! Evo nas u hramu Vaskrsenja i čekamo Silazak Blagodatnog ognja. Evo da pogledate kako se narod skuplja i svi čekamo nestrpljivo Silazak Blagodatnog ognja. Prvo će da dođe patrijarh i onda patrijarh ulazi u kapelu gde se nalazi grob Gospodnji, tu se moli i čekamo da siđe Blagodatni oganj. Svi nosimo po 33 sveće i koje ćemo da upalimo, da će Bog. Evo čekamo Blagodatni oganj. Spasiba, Matuška, Matuška. Evo čekamo, patrijarh je ušao i čekamo da siđe Blagodatni oganj, da će Bog. Vaistinu vaskrse! Vaistinu vaskrse!